titiang Kadek Ayu Devi Putri Pranyani, perwakilan saking kelas 11 MIPA 2, lakar nguacian puisi bahasa Bali, Sani Mamurde, Lumbung Padi, Swarga Suci. Sang Suryani embang ring langit tegalang, kedisi mekeber pada girang, kesambut sarang manah ledang, tabanan hina ke lumbung padi. Tanah sani kapaice swarga suci, sawah danulan segara sani becik tur asri, pura kayangan ngiterin jagat katon swarga suci, naging ring tabanan ngejani. Budaya kagusur antuk globalisasi, tradisi deg-deg kerana ketambetan diri, seni kaengsapang oleh pewaris sami, swarga suci sampun as telah. Sawah kaubah dados umah, danu kanodain antuk limbah, segara kawecenin oleh sampah, duka jagat tabanan asri. Murka angkara ring manusia sami, sakit tanah suci puniki, kerana ngarusuhin tanah pantun suci. Pengabten manah titiangi, nyiring pincapang bakti, lestarian jagat suci nirmala, sani kadasarin antuk manah lascarya, pina ke pewaris jagat, swarga sani mayoga. Seksema aturang titiang antuk gala sani sampun kapicaring sekian titiang, kirang langkung titiang lunas pengampura, puputan titiang antuk